Da, fakat je. Mislim da se ga ja primio tu. Gle. Čekaj. Kaj si napravil? Kaj ga stisniš, ja? Ajde. Samo na kablu tu, gle. Kabel je u kurcu. Vidiš? Kabel je u kurcu. Aha. Ne, ovako za kablu moraš primiti ovako. Vidiš ga? Okay, release. Great, we got it.